Tamanxeba ikhona into engiyifundile in my wilderness ngafunda umuntu Yeah. angimazi umuntu ngazi uNkulunkulu Sure. bengumuntu wabantu wabangani kugcwala kwami remember ngisesenemoto Yeah. amakamelo phezulu endlini Yeah. kuyagcwala ufuna Bebeza. makhaliphi impempe kuthiwa sishona khona Yeah. kumnandi abangani bebaningi kodwa Kugcwele. ngesikhathi kumnyama kimi ngesikhathi sekuhambe konke Sure. baqhela kanye nami ngamfunda uNkulunkulu ezingasekho aqhamuke yena ezuNkulunkulu athi mina ngikhona Sure. ngiyamazi uNkulunkulu mabunda ngiyamazi uNkulunkulu sibu ngiyamazi babukeli emakhaya sengixoshona ngabazalwane uqobo endaweni yokuhlala bengasakhona ukungibekezelela Abazalwane. ngiyakwazi ukuhlala ngiyakwazi ukulala ku-MTN taxi rank ngine profession ngine degree kodwa ngikwazi ukulala khona ngiyakwazi ukulala iviki lonke ngingenakho ukudla Sure. okuzongena esiswini ngine profession Yeah. le enginayo Sure. uma kungena ukudla kungena emlonyeni uza ama-worms ukuthi ajabula ngathi ase-FNB Stadium ngathi ase-Moses Mabhida athi sibonane lento ezaphezulu ngiyakwazi ukurejectwa ngiyakwazi ukuthi abantu kube ngathi uyabadina mawuhlezi nabo Yeah. eduzane ngimfundile ke sibu uNkulunkulu ngesikhathi abantu sebeqhelile Baqhela. bonke abantu sebeqhelile bonke kodwa yena wayekhona ngangicabanga futhi ukuthi akekho uNkulunkulu ngesikhathi bona sebeqhelile Yeah. kodwa ikhathi la sibu mina uma ngi-attackwa ngihlaseleka sengihlangana nabantu basebengisaba nokungesaba bethi lo muntu ofela kangaka ekhaya kubo kungene kuphi lo lako olungaka ekhaya kithi kwasekubizwa ngokuthi lekithi kwakhanyi mawufuna i-direction ufuna ukuya kulela khaya la kushonwa khona